Hello guys, please subscribe to my channel before you watch this video. Don't forget to share, like and comment. Zithi ke zanamhlanje ezintsha sha. Umpumelelo ke usefuna unumber 3. Number 3 ke amfunayo ufuna kube i-virgin noma intshitshi. Lokhu ke ukuveze kwi-meeting ababe nayo phakathi kwakhe noma wakhe kanye nomseleko. I-virgin ke leli ulifuna nje emva kokuba nabo abantu ahlekisana nabo ababili. Kanti ke manje uthi ke usefuna ke omunye futhi unkosikazi ke manje ke ozoba ke itshitshi. Siyabonga bafowethu, ningakhohlwa ukusubscribe, ni like, ni comment, ni share futhi. Thank you.